Kubleye pi warok ki pralok ki wasnyaw suk wo pat ye ki video how new channel. Te hakani ka video kwa open snyaw chapi. Chah Attack u Donald Trump ha Washington DC. Way the mynsoo le view officer. Te chwa wo stangi. La dampwe mu te pi ye subscribe your new channel snya bhai subscribe. Way knyan how to bell wa em hai tu. Kanang wa yo pten cho cho pi yo ye ki video wa thame te ton stangi. Ha iwi ni ijia was nyama iwada jian nin ijan made ka arpo santarik ubna waso araja arponru hei wada uwi ubru kain siloy da perchang uwo attack ya Donald Trump ha Washington DC. Ini ijia da jia hei por wadang ya enjoy bhaki ya ka White House correspondent dinner ha ka wi ka hotel watip kam ka Washington Hilton Hotel. Marius nyaw ki yei ot pedung wa wasiat ki bodyguard utrom da penyut ki ya utrom wa ya ka first lady namo ka kurim yong o na iti itaw. Donald Trump wa ka kurim yong o mynsoo ki ha ini ijia tang wa uwi na ki officer da mynsoo o tang wa wara ujor kat wa den uda ka bulletproof jacket. Hadin ini ijia waro da ong wada ngaki wa uti uwa siat da siat u kam wasan sen haro ha itaw wop siat cha iti itaw bam namo ka ballroom. Kam waman kate de le iwi i video heyeto wa ini iwajia da klan ba i upor hakiransan social media iwa penyo wa Marius nyaw ki yei ot pedung siloy ki bodyguard u Donald Trump da care ki ya o sodong tawir depte ong ki stay down depte penyut ki ya o wa ya ka kurim u najrong kate ka stage wa chong ya bam ki. Hei wa ki wi won ki bru ki wa ya lang hakate ka White House correspondent dinner da ya re ki chapo made bam. Iti ipedung wasnyaw ki da jia i mto hapo kate ka kamera wa ya bam ya diki namo ka ballroom tang wada jia i chabar yong kate ka kamera. Hadin ini ijia waro da kali ki media ya u Donald Trump wala da kate ka attack to ka wada mang ne target ya o ha i wada jubab uday waki hao kate ka attack to ka wada plan ne target ya o tang wakani mto ka sen wanang kong Chah Attack ki he kamte. Kam waman kate kini don hi ki wakwa open snyaw chapi way daw pten ole open snyaw chapi he yeto wa ini iwajia te snyaw bha ye subscribe your new channel kanang wa yo pten cho cho pile uyo yiki update te du kini don hi kublej bon.